نمرجي الله جند مهربان ذات حاكمين بس وكان بليتي بيرجع وكان يوما على الكافرين عسيرا بلبزا آروج هنتي روچی بھی کہ کافران واسطہ سکا سک تنگ و ترشو پریشان ہے روچی بھی گران ہے روچی بھی یک گرانی ہے ایک کافر و ظالمان اس طرح کپید کہ ہج بچے ایشان اس طرح دور نہیں یک سبکی اہل ایمان اس طرح کہت کہ ہج بچے آئین اس طرح دور نہیں واجہ فرعون اینڈ کمپنی يعض الظالم على يديه هما كساك الظلم كرتا هما كساك الشرك والظلم وكفر الله نافرماني كرتا وتي دستان قد پاچی چوتي حسرتو بجن افسوسا دستان قد پاچی فریاد کر يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا دريغتي كمان دنیا اتائی اللہ ہے جی دردانگی نہیں دیدے گئے پیغمبر کے آتے تم آئین ہمراہ ہوتے راہی بزرگتے مہمائن ہمراہی اروچہ فرعون ما بشی اروچہ شداد و نمرود ہمیں ہورا کنند ہر کافری کہ ظلم بنیاد سرائی دنیا اتاہ آر نام تواری ہوتا قیامت ہوتی دستان گھٹ پاچی يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا درجتك الدنيا اتاوام الرسول هم راهي بزرت يا ويلتا من باتو من انتباهي بربادي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا کاش دريغتي كمان فلاني هم رحمة بوتنا هما کس کے ظالم بوتگا و ہما کس کے ظالم آنا پا ظلم ہم رہداریش کرتا اے تمام زار و فریاد کرن تو گوشن دريغتي كما اکار ما کرتے لم اتخذ فلانا خليلا فلانية موتي بيلو براهندگ دلو جگری یار و دوست ما کرتے لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني همه بدبخته وات هم شوبیت همشی منا گمراه کرد چه الله ہے پنتو کلام و حکم فرمانا لقد أضلني عن الذكر ورد کہ منی برا اللہ کلام آت اللہ پیغمبر آت اللہ کلو پیغام آت همشی رفیقی و سنگتی بدلا وجہ و سببا من چه ای چیزا و چه ای نعمتا بے بہر وكان الشيطان للإنسان خذولا حقيقة شيء كشيطان إنسان الذليل كنوك شيطان كار مش كإنسان ذليل بي برباد وتباه بي وإنسان كل تباه النبي وقتي كي فالله هنا فرمانية فالله حكماني بروشك هر وقت وقت چاڑك رمزا أي شيطان الراه رحمن زرتگان تو الله الراه وتر دوری داشتا یہ پہ میں صورتانی تھا دیگر راہی پرائی نیست بید تباہی اللہ رب العزت کو توہی اندر وزکنات وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین